banyak majority karena borok turun karena saya tahu nama saya atau resmi contoh orang majority karena saya tes kalau resmi bukannya polis berkau majority karena mau borok kau tes kalau resmi bukannya banglaku borok orang bagai lain kos makan agama ini mau makan kos lain kos makan itu apa kos lain ni kajian hak semua makan jadi bising kos lain hak semua makan kan bina polisi ramai kau orang sendiri kau berda semua kan jadi wan suku ni babi nanti ini dia आलोचना ini dia sudah ini jengkelno baji sabui binika pun ini poriskar saja kagai pun mau okok yang kita information basis pak benar saja ini nama saja nama pun patah apa kali ini poriskar kok bukan dari rasniti aku राजनीति को सोले मांग जाति को बुkan dari rasa सोले में tentu जाति को तो अपनी विशेष कर फेवर पाती हो राजनीति juga pertama perfeksi kaya menteri yang salah dia bagi contoh kaya demokratik देश बा बोलबा करना नाम बाय बात नहीं जो तो प्रॉब्लम बुका करे नहीं जे बरो बोलबा करना दायित्व उपयुक्त आरो बोबा करना नाका आपनि बरको सभा सरनाय बुको ओ और मैं आनी आंसला से नागो देखा पर बुका बिनि आंसला उन अति प्रलेन मूवमेंट क्लाइमेट स्ट्री हिमस स्ट्री को क्लाइमेट स्ट्री मोर बुका करे नहीं या lama itu lah yang bro, panas dong, buat pasal nampu baru panas dong, hah? Mau hai buka rasanya, tapi semua lega, us kamu berlari peloko, jemur dong, anu nanti sih kok sekian, ani nopo mak sokai mai curi cai bayung di bana adi nopo, ni nopo anu sokai mai curi cai Hai, ini tahu. Ini siapa?